Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para guru ngaji, alladzi sami'na wa ta'na wa akramna. Bapak petugas pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Pademabu, Sebutan Kaula Amul Jaki, Bapak Kepala Desa Turbuk Asar Tapang Latin Epon, Sebutan Kaula Amul Jaki, rombongan mempelai pria saya dari Patangan di Setobungan, Kecamatan Gelis, Kabupaten Pamekasan, sedaya Sebutan Kaula Amul Jaki, hadirin wal hadirat undangan rahimakumullah. Lakum timin betul kaula ajunan sedaja ngireng ebaja laku ari mangken ngaturaki poci sang syukur da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala bitalafud alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali ma betul kaula ajunan sedaja kalaban siraman rahmatipun, tur siraman nikmatipun, sehingga betul kala ajunan sedaja baja laku ari mangken karsa aliki tertabangki tempat seinsyaallah penuh barakah. Dan rangka nyambetani oncenganipun Bapak Abdul Latif sesenak belah. Maksud sareng tujuan ngatur ku para ajunan sedaja iki kalito teronyonan doa barakah, terjugenan nyoana persaksian dekebar ajunan sedaja karena Bapak Abdul Latif berdi alastariaki potrepon kangkui alaksanaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki kadito abdun nikah siajeneng Nur Laili Agustin potrepon Bapak Abdul Latif sareng Ibu Samiatun sareng calon rakaipun iki kadito Roni Firdausi putra dari Bapak Muhammad Dhafir sedari Pajangan Tobungan Kecamatan Gelis Pamekasan. Samlamu ke Abdul nikah seperti kelampan sesekejap aki kadito itu tiaki Abdul nikah si mubarakan maksuman keing ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ngalit intel keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat juga dan salam ngereng aturaki dekat Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitilaful Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sikadi berkat beliau betul-betul ajunan setuju terangkis minal zulumati ilan nur terkalaban uswatun hasanahipun betul-betul ajunan setuju bisa galaksanaki lalampan selesai. Insyaallah siapun kelampan ibadah laku ariman kita itu
Sabaramu kebetulan kola ajunan saja utamai puan ananda berdua keng syawada pun beliau itunya kawalakum pagi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ajunan para ahli, para ulama, para masyayikh, sepuhanum, hadirin wal hadirat, undangan sesami Rabu tercukup dan sami mulja. Betul kaulah bajan aku arimangken kapupuan amanat kangkui ngangkit lalampan seperti kelampan bajan laku arimangken di suratil Fatihah. Dan kaulah nyawan barakah dan selerepon Kiai Haji Hasan Mahfud sekapeng dua epon eki kadito acara Abdul Kiram Abdul Nikah seperti pandu langsung sang petugas kantor urusan agama sekapeng telo epon eki kadito Selawatun Nabawi Abil Qiyam seperti pimpin sarang grup Al-Banjari Al-Dafus Syabab Ponte Gelis Darangan Pamekasan. Torelan jutaki sambutan pertama arupa aki pemasraan dedapun pemasraan dari kemantan laki seperti sepoi saling-saling dan simulja ke Haji Sofi Fadili. Tersambutan sekepeng dua dedapun penerimaan sekaligus sahibul bait seperti sepoi saling-saling simulja Kiai Ahmad Junaidi. Tetap kala doa betul kala nyawan barakah dan selerepon Kiai Lutfi sakali itu anggi dan seperti kelampan dan setuju para masyayikh sampun soal barakah pun betul kala ngatur tertib dari betul kala kurang langkung motor betul kala nyawan pakapora. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.